Bekakuphi uRile bafethu kule game le namhlanje? uRile Mofokeng siyamazi ukuthi una ama performances agudi, but kule game le namhlanje simbonanga umfowethu akadlalanga, akacreateanga. Bekakhona nje ngoba sithi upresident yama 2K, umuntu vele abamhlonipha ebholeni lase South Africa, bathi contender i-football of the season. Kanjani oswena police kudala ngintshela bafethu ngithi oswena police uyoyideservayo lento le. NoTito bazamile ukudlala bakhombana noRile, but uRile was not there. Futhi kukhona izinto kumele siyiquestione ngoRile. Angithi siyamthanda, nami ngiyamfavor, ngimfisela izinto ezi-right kakhulu bafethu, but ifizika akanayo uWick uRile Mofokeng akadli iphuthu, ayikho indaba yakhe bafethu, nomadla amasi adla into ezomenza ibe strong. Or-ke kube nabo doctor lapha ku Orlando Pirates abamsizayo, ngoba ngibone bambhulisha nje kayi2 afuna ifoul engekho, but soya ku World Cup uzokwazi na ukuthwala ibafana ku World Cup ngale physique yakhe le below pair. Ngathi udlala ini igolf. Hayi bafethu ibhola leli kumele umfana abe strong. But what a player. Bekangeke egroundini. Yabona uRile bathi bekadlala namhlanje bafethu ngathi Orlando Pirates ishaye 6. Bekakuphi uRile? Bekakuphi uRile Mofokeng? Bekakuphi uRile Mofokeng bafethu? Bekakuphi uRile? Angimbonanga. Catch the full convo on our YouTube channel, Omni Audio Africa.